tugikomeza rero ku kijyanye na United States of America ngo nyine leta zunze za Amerika hagaragaye akantu kameze nka AI bityo ariko ku rubuga rwa Trump ni Truth Social agaragaza perezida wahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama ushize twamuvuze hose Obama ngira ngo ubu rero ubu Barack Obama na Michelle Obama n'umugore witwa Michelle Obama yagaragaye bega bagaragaje nk'inguge niko nk'inguge cyangwa se ibintu by'inkende by'ibitera gutyo urabizi ko akantu k'inguge ari akantu bakoresha mu ivangura ruhu berekana birabura ku isi abazungu so ibyo bintu byagaragaye kandi baza nka perezida wa Amerika yo mu nteko yabo ngo babiganiriyeho ariko bamusabye kugakuraho so ntabwo ari agakuraho no gusaba imbabazi ntabwo asaba imbabazi ariko uko bigaragara nawe ibibazo bishobora kuzamuvukira umunsi aba Republika bazatakaza ubwiganze hariya mu nawe arabizi bazatakaza ubwiganze mu nteko nshinga amategeko ya leta zunze za Amerika bashobora kuzahita mukorera ikintu cyo kumweguza nkuko bushize bagiye kumweguza rigapfa so ubwo rero numva aricyo kintu twavuga kuri Amerika gusa Amerika ikomeje kugaragara nk'iri mu ntambara nyinshi Trump politike ye bigaragara ko yakururiye Amerika intambara yagiye mu ntambara nyinshi zikomeye cyane ni ukuvuga ngo Amerika irimo iragenda imeze nkaho irimo irwana n'ibihugu byinshi ishaka kwigarurira imitungo yabyo na politike zabyo ubuyobozi bwabyo ariko igihe icyo ari cyo cyose ishobora kubigeraho cyangwa se ntibigereho bizaterwa n'imbaraga zizaba zakoreshejwe kuri buri ruhande n'ubuhanga buzakoreshwa kuri buri ruhande tugiye New Delhi wewe tuvuze New Delhi ngo tugiye mu Buhinde umurwa mukuru ngira ngo waruzi umurwa mukuru w'Ubuhinde warubizi ko ari New Delhi cyangwa waruzi ko ari Mumbai waruzi ko ari Mumbai ni New Delhi ntabwo ari Mumbai abantu benshi niko babizi n'umurwa mukuru w'ubucuruzi ariko Mumbai ni capital economique mukera yahoze ari capital nyine ariko mbwa capital economique ni umurwa mukuru w'ubucuruzi so mu murwa mukuru w'Ubuhinde turi mu Buhinde mo hagati abahinde abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Buhinde barimo baranenga leta yabo ndetse banavuga yuko leta yabo igeze ahantu igaragara nkaho itagikorera abahinde ahubwo ishobora kuba iratangiye kongera kugaruka gukorera abakoloni inyuma yuko Amerika yumvikanye n'Ubuhinde ubwo iyo tuvuze Ubuhinde nyine utamva umuyobozi w'Ubuhinde minisitiri w'intebe w'Ubuhinde ntabwo bajya perezida bo minisitiri w'intebe niwe ufite imbaraga yitwa Narendra Modi w'Ubuhinde yumvikanye na Amerika yuko agiye kureka kugura peteroli ya makeya y'Abarusiya ya make twumva ya makeya ariko hanyuma akagabanyirizwa imisoro kuri tarifu y'imisoro na Amerika ibyo rero byateje uruntu hagati mu Buhinde urumva muri politike y'Ubuhinde harimo ikibazo kijyanye n'ibyo bintu ari nako nanone icyo kibazo kitari mu Buhinde gusa ubwo turagana he tujye muri tugiye kugana mu Burayi noneho aho hari ikibazo kimeze nk'icyo nanone umuyobozi wa Hungary si cyongereza ariko Hungary ubwo ni Hongiriya umuyobozi wa minisitiri wabo yitwa Viktor Orban yavuze yuko Ukraine atari umuntu atari uwo batabyumva kimwe gusa ahubwo Ukraine ari umwanzi ikwiye kuzafatwa nk'umwanzi kubera yuko yabashije kumvisha ubumwe bw'Uburayi kugira ngo bwirukane peteroli ya makeya y'Uburusiya so minister rero prime minister wa Hungary ubwo nyine ni Budapest niyo murwa mukuru wa Hongiriya mu gikorwa cyo kwiyamamaza uko bagiye kujya mu matora yavuze yuko ari mu majyepfo y'icyo gihugu ari cy'Iburengerazuba yavuze yuko Ukraine kandi ni ibihugu bituranye Ukraine byose ni ibihugu byahoze biri mu bumwe bw'Abasoviyete urumva byose biri ku Burusiya kera so ibyo rero Hungary na Ukraine biri mu bumwe Hungary Hongiriya mu bumwe bw'Uburayi ariko Ukraine imirarwana no kugira ngo ijye mu bumwe bw'Uburayi rero Ukraine yabashije gukonvenga yabashije kumvisha abanyaburayi yuko kugira ngo Uburusiya babutsinde ari uko peteroli y'Uburusiya na gaze yacika ku isoko mpuzamahanga urumva ko bagomba guhera iwabo rero gaze na peteroli byabo ni ikibazo gikomeye cyane Viktor Orban yavuze ati kuba Ukraine igiye gutuma Hongiriya igura gaze ihenze cyane gaze ya LNG y'Abanyamerika mu gihe
hari gaze ya makeya y'Abarusiya, ubwo bakayanga kubera ko ngo nyine kuko Uburusiya batumvikana, yavuze ko Ukraine atari umuntu batabyumva kimwe. Urabona umuntu mutabyumva kimwe ntago ari umwanzi wawe, ariko hari igihe umuntu agera ku rwego rwo kuba ari umwanzi. Uriya yavuze ko Ukraine ari umwanzi, ndetse mu gihe kizaza azaba ari umwanzi wa Hongiriya. Ngira ngo murabizi na Slovakia nayo nuko imeze kwa Premier Ministre yitwa Robert Fico. Nabo bari mu mujyi umwe uvuga ngo gaze na peteroli by'Uburusiya ni ibya make, tugomba kubaho neza tutagendeye ku bukoloni bw'Abanyamerika, cyangwa ngo tugendere mu kwanga Uburusiya nyine, tutagendeye kuri rusofobia. Rusofobia urumva icyo ari cyo? Rusofobia ni imvugo nyine yadutse y'abantu banga Uburusiya nyine. Icyo gikorwa cyitwa rusofobia, urumva? Hanyuma ngo abakunda Uburusiya ni imvugo zihanganye mu Burayi no ku isi. Ngo abantu bafite rusofobia n'abarwanya Uburusiya bafite indwara yo kurwanya Uburusiya. Iyi ndwara yitwa rusofobia. Noneho n'abakunda Uburusiya bakabarwaye indwara bita pro-Russia. Pro-Russia, urumva ni ikibazo. Urumva rero ibyo bintu bihanganye. Tukiri ku mugabane w'Uburayi, hirya gato ya Ukraine na Slovakia na Hongiriya, tujye ku gihugu kwa Recep Tayyip Erdogan, ubwo twageze Ankara muri Turkiya. Hirya ya Turkiya gatoya hari igihugu cyitwa Azerbaijan. Ntabwo nkunda kucyumva cyane. We nyine ikarita uraza guturakinga nogera muri studio uturakinga ikarita ya ntuza y'Uburasirazuba bwo hagati. Azerbaijan ntabwo wibuka ko minisitiri nuvuga ngo perezida wa Iran ubushize wapfuye yitwaga Ismail Raisi. Uramwibuka afanye na minisitiri w'abanye n'amahanga na delegation nini yaravuye muri Azerbaijan, ngo indege yibura mu misozi igwa mu misozi barapfa. Urumva? Noneho hari intara yitwa Azerbaijan none ya Iran, uburengerazuba bwa Iran gatoya, yegeranye na Azerbaijan. Aho ngaho Iran yahafatiye toni zirenga 40 z'ibikoresho byo kurwana, harimo imbunda, harimo amasasu, harimo nyine ibyo bakoresha bigezweho byose bigezweho mu kurwana. Ariko bafatiyemo na bya bitoki bikomeye cyane bifite urumuri rukomeye, mbega rufite urumuri rwago rufite imbaraga zenda kongana nk'izizuba. Dogiri 4,000, kandi urumva izuba rigeze kuri 5 no kuri 5-6. Urumva kuri 4 na 5 ni hafi y'izuba. Ni nka roshinike. Ni nko gufata izuba riri kuva wenda ryinshi ukarikuba nk'inshuro zirenga 100. Ni nko wafata nk'igisasu cya roshinike cyo mu Burusiya ukajya kubita nk'ahantu ubushyuhe bwa buhari. Nibwo rero bungana n'icyo gitoki. Ibitoki n'ibyo bitoki rero bakamurika ku ntuza, bakamurika ku bikuta, ibikuta ugasanga biragize birayenze nyine birayenze bibaye fake. Nkuko wafata igikuta cya beto gutyo bafashe Maduro, Nicolas Maduro muri Venezuela gutyo bamufashe. Bari bafite n'icyo gitoki bakimitse ku gikuta girayenga birarangira bacamo nyine nyuma kimaze kuva igikuta uhita unyuramo nyine. Ibyo bitoki nabyo bayifatanye muri iyo ntara ya Azerbaijan. Hari habaye iturika rikomeye cyane, ariko amakuru arimo aratubwira yuko nta wigambye icyo gitero. Ari Iran ntiyigambye icyo gitero. Bamwe baravuga ko ari Iran yavumbuye ibindi bikoresho muri iyo ntara wenda ikahaturitsa, ariko abandi bakavuga yuko wenda ari ibikoresho by'ubutasi cyangwa se abafatanyije na Leta Zunze Amerika n'inshuti zabo n'Abanyaburayi, cyane ko Abanyaburayi n'Abongereza n'Abafaransa nabo bohereje indege nyinshi z'intambara muri ya ntambara ya Caspian Sea kugira ngo baze gufasha Leta Zunze Amerika nyine nk'abariye babo. Urumva? So ubwo rero amakuru atubwira yuko iyo turika ryumvikanye aho ngaho muri Azerbaijan, ariko atari igihugu cya Azerbaijan, ari intara ya Iran nyine yegeranye na Azerbaijan. So amakuru atubwira yuko y'ubutasi aratubwira yuko bishoboka ko Iran bashoboka ko Iran ishobora kuba yahaturikije cyangwa se yabitahaturikije. Amerika n'inshuti zabo akaba aribo wenda baturikije aho hantu, ariko ntawe urabyigamba. Gusa natwe tubera mu bitoroki binini, hari amakuru turimo gukurikirana tubwira ko nyuma binini nka bya bindi se nk'ibyo bigaca mu bikuta. Ibidaro bindi binini ari ibitoroki, bugiye igitoroki cyane ubwo njya kuvuga ikidaro nkavuga igitoroki. So nkatwe rero turebe mu bidaro bindi binini dukurikiranira hafi.